seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Asithathele lithuba bazalwane ekseni sinibingelele nonke egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. There is power in the name of. There is victory in the name of. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngaleli thuba siphelo nekuseni. Re leboha Modimo ka sebaka sena sa re fileng sona hoseng. Hallelujah. Amen. And first and foremost, I just want to acknowledge the presence of those that are here for the first time. Pele ke tswela pele ke rata ho ananela boteng ba bao ba teng kgetlo la pele. You are at the right place and at the right time. O sebakeng se tshwanetseng ka nako e nepahetseng. Tell your neighbor you are at the right place and at the right time. Jwetsa ahaisane le wena hore o sebakeng se nepahetseng ka. Hallelujah. One man said, I was glad when they said to me, let us go in the house of the Lord. E mong wa banna o re ke ile ka thaba ba re ho nna reng ka tlung ya Jehova. Hallelujah. Because when you are in his presence, in Hobane his ha o le house, boteng ba hae. you understand what I'm saying? O utlwisisa seo ke se I'm buang. saying when you are in his presence, in his house, there is liberty. Ke bolela hore ha o le teng ka tlung ya hae ho a le teng le yena ho na le liberty. In other words, when you are in his house, Ka mantswe a mang ha o le ka tlung ya hae you also need to be in his o presence. tlameha hore o be boteng ba hae. Because there is a difference between being in the house and being in his presence in the Hobane ho na house. le phapang pakeng sa hore o be teng ka runtlu kapa o be teng ho boteng ba hae. So what matters most is to be in his presence when you are in his Se house. bohlokwa ka ho fetisisa ke hore o be teng ho yena ka runtlu ya hae. Hallelujah. Amen. Because when you are in his presence in the house, Hobane ha o le boteng ba hae ka ru ho ntlu. you will be at ease no matter what circumstance. O tla ba le kgotso o sa kgothaletse maemo. Simply because you are in his presence. Hobane fela o le boteng ba hae. And I remember the incident where Jesus was praying with his disciples on the mountain. Ke hopola taba e nngwe ha Jesu a ntse a rapela le barutwa ba hae thabeng. The Bible says when they were busy praying, he was transfigured. Bible e re ha ntse ba le busy ba rapela o ile a tjhentjha His fetoha. physical appearance changed. O ile a fetoha ka ponahalo ya And the hae. disciples that were with him on that vicinity, they said to him, Lord, it is good that we are here. Barutwa ba neng ba na le yena ka nako e ba ile ba re morena ho hotle hore o teng kwano. They said, it is good that we are here because you are here. Ba re ho hotle hore teng kwano hobane o teng le wena. You know what makes the place or what makes the disciples to say it is good because Jesus was O a in their tseba ke midst. se ntseng hore barutwa ba tjho jwalo hore ho hotle hore Jesu o teng ho bona. So if God is with us here, we Ha will Modimo a feel le his teng- presence and we will eager to be here forever and ever. Ha Modimo a le teng ka hare ho rona re tla utlwa boteng ba hae ene re tla ba le tabatabelo ba kwano kgafetsa kgafetsa. And we will always eager to be in the church because we know that when we are in the church, there is that freedom, there is that. Re tla ba le tabatabelo ya ho dula re le kerekeng ho ba re le kerekeng ho na le tokoloho eo ho rona. Hallelujah. Amen. So I'm saying it is good, Church of God, that we are gathered like this. Jwale ke batla hore ho lona kereke ya Modimo ho hotla hore re kopane jwalo. Don't tjena. regret what God has done. O ske wa nyenyefatsa seo Modimo a se entseng. In fact, this has been predestined beforehand that you should be here at this Ka mantswe a particular mang time. matsatsi a hlophisitswe a so ka etsahala hore o be teng kwano. By so saying, I welcome you all in the wonderful name of our Lord Ka ho tjho jwalo Jesus. ke le amohela kaofela ka lebitso le letle la And Morena you all Jesu. look good and glorious. Kaofela le bonahala le le batle le kganya. Put your hands together that you are here in the name Opa of matsoho Jesus. kaofela hore le kwano boteng ba Jesu. Hallelujah. Amen.
Now, I want us to quickly turn our Bibles in the book of Luke, where that is where we are going to get the message for today. Ka pelenyana ke rata hore re bule diBaebele tsa rona bukeng ya Luka hoba ke mo re tlo fumana molaetsa Now, wa as tsatsi I la was busy kasheno. reading the scripture, thinking and praying and meditating about the message for today, Ha ntse ke dutse ke bala lentswe ke nahanisisa ke nahana taba ya molaetsa wa tsatsi la kasheno. the Spirit of the Lord revealed this scripture. Moya wa Modimo o ile wa hlahisa lengolo lena. I know it's not for the first time I minister about this Ke a tseba hore ha se scripture. kgetlo la pele ke bala lentswe lena. But I believe today God is going to bring a different interpretation, Empa ke na le tshepo e tileng ya hore tsatsing la kasheno Modimo o tlo tla a le hlalosa ka tsela which is eo. an interpretation that you are here for. E tla be e le tlhaloso eo wena o leng kwano ka baka la yona. And that is the reason why you are here. Ke ka lebaka leo o leng kwano. Because, for what God is about to say. Hore na Modimo o tlo tla reng ho wena. Hallelujah. Amen. Can somebody quickly read from verse 35, chapter number 18, Luke chapter number 18, verse E mong a 35. re balle ho Luka chapter 18 ho tloha ho 35. My version, it reads as follows, that is NIV. And as Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside. I want you to underline that word, roadside. Ke batla hore o hlakelwe ke lentswe leo la hore ka thoko o tsela. Now, the Bible says as Jesus was approaching Jericho, Bible e re ha Jesu a atometse Jericho. eventually he came across this particular man that was seated by the roadside. O ile a kopana le moneno a neng a dutse ka thoko o tsela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And I suppose the reason why this blind man or this man was sitting by the roadside, he had something within himself. Ke a nahana hore lebaka lena le etsa hore moneno a dule ka thoko o tsela o ne a na le tjheseho e nngwe e itseng ka hare ho He had yena. something to say, I want to see this Jesus. O na na le nthwena ya hore ke batla ho bona Jesu eno. He eager to see Jesus. O na na le tabatabelo ya hore ke batla ho bona That is Jesu. why he took an initiative Ke ka hoo a ileng a nka monyetla to say, let me go and sit by the wa hore roadside re ke tsamaye ke lo dula ka thoko o so that tsela. I can have an encounter with this Hore ke Jesus. tlo tla ke kgona ho kopana le Jesu Church enwa. of God, it is so paramount for you to have an encounter with Jesus. Kereke ya Modimo ho bohlokwa haholo hore o be le kamano le Jesu. You are at the right place right now. O sebakeng se loketseng hana jwale. But as you are here in the church, Ha o le kwano kerekeng, you are in the right spot and in the right position to meet Jesus. o sebakeng se nepahetseng sa hore o kopane le Jesu. Make sure that you encounter this man I'm talking about. Etsa bonnete ba hore o kopana le ena moneno e ke buang ka Because that yena. is the reason why you are here. Hobane leo ke lebaka la hore hobaneng o le kwano. So now the Bible says this blind man, Bible e re moneno wa sefofu. he said, I want to see Jesus, O ile a re ke batla ho bona Jesu. but before I see this man, Empa pele nka bona monna enwa. I must position myself. Ke tlameha ke ikatumetse I must be nna. in a place where he will be able Ke to tlameha ke be meet me. sebakeng sa hore a tla kgona ho kopana le nna. And that I will be able to meet him as well. Hore le nna ke tle ke kgone ho kopana le yena. Hallelujah. Amen. So in other words, that was a divine appointment. Ka mantswe a mang e ne e le karolo e nngwe e hlonolofaditsweng. So my message is here. Molaetsa wa ka o mona. Choose a right position. Sheba sebaka se nepahetseng. The Bible says when God created Adam and Eve in the book Bible of e re ha Genesis, Jesu a etsa Adama le Eva ho it says kgethile. he put them in the Garden of Eden. E re o ile a ba beha sebakeng sa Not just tshimolohong. in the garden, but in a particular spot in the garden. E seng hara tshimo fela empa tshimo e itseng. So that during the cool of the day, Hore ha letsatsi le ntse le phahama. when he come to meet them, Ha a tla tlo kopana le bona. God will go straight to the O position. tla ya sebakeng seo a ba beileng ho It is not sona. about the place where you are, Ha se ka hore na o sebakeng but it is sefeng. about the position where God has put you. Empa ke ka lebaka la hore Modimo o beile sebakeng Make sure you are in the right position. Etsa bonnete ba hore o sebakeng
sebakeng se And when you are nepahetseng. in the right Ha o position, le sebakeng se whatever nepahetseng, prayer that you are going to render, thapelo e nngwe le e nngwe o tlo tlang o e it fetisa. will be easy for God to hear and answer your Ho prayers. tla ba bobebe ho Modimo hore a e utlwe a e arabe. Why? Because you are in the right Hobaneng spot. hoba o sebakeng se nepahetseng. Choose the right spot for God to meet you. Sebaka se nepahetse hore Modimo a o Some of us, they render petitions before Him. ba bang ba rona re isa ditlhoko ho yena. But our position are contrary to what we utter. Empa sebaka seo re leng ho sona se fapane le seo re se Then we bolelang. say God is not fair. Bese re re Modimo ha ana nnete. No, God is always fair. Modimo o dutse a na le The nnete. problem is with you. Bothata ke wena. You are in the wrong position. O sebakeng se fosahetseng. So align yourself right with God. Ikamahanye hantle le Modimo. So this blind man said, I want to go and sit by the roadside. Moneno a sefofu a re ke batla ho tsamaya ke lo dula ka thoko. And I suppose he was somewhere else before. Ke a nahana rona le sebakeng se seng se itseng But pele ho because he moo. wanted to meet Jesus, Empa hobane o ne a batla ho kopana he le said, I will Jesu. take a step forward O la re ke tla nka leeto, ke tla and nka go to step a position ke ye sebakeng where I will be able to meet Jesus. seo ke tlang ho wa ke le ho sona ke kgone ho kopana And le then he Jesu. sat there and waited for Jesus. O ile a ya a dula mo a emela Jesu. As the Bible says there in verse 35, Baebele e re mona ho 35. it says, as Jesus approached Jericho, Itse ha Jesu a tumela a Jeriko. blind man was sitting Sefofu se ne se dutse pela tsela. by the roadside. Pela tsela. Hallelujah. Amen. Because Jesus will pass here. Hobane Jesu o ne a tlo feta le moo. Because Jesus will pass here. Hobane Jesu o ne a tlo tla feta le I moo. don't want him to pass me. Ha ke batla mfete. I don't want him to pass me by Ha ke batla mfete ka thoko. without granting my A desires. soka a nneletsa seo ke se hlokang. I have got something that I want Jesus to do for me. Ho na le seo ke batlang Jesu a nketsetse So in sona. other words, this blind Ka man, mantswe a mang se monna yona wa he sefofu. had a particular petition O ne a na le karolo e nngwe a itseng a batlang ho to say, fetisa. I want to see. Ho a re ke batla ho bona. I want my eyes to be open. Ke batla mahlo a ka a tutubolohe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So now he went there to sit by the road. O ile a ya moo ho a dula ka thoko ho I tsela. don't know who took him there by the roadside. Ha ke tsebe hore ke mang mo nkileng a mo beha ka thoko But ho all we tsela. know and all we hear from the Empa Bible seo re is se utlwang mona ho Baebele. he was sitting there. O ne a dutse moo. We don't know who took him Ha re there, tsebe hore ke mang a mo nkileng a mo but isa let's moo. focus and concentrate onto the position Empa ha re tsepamiseng maikutlo a rona ho sebaka where he was. seo a neng a le ho Church of sona. God, let us choose the right position. Kereke ya Modimo ha re batleng sebaka Let us se sit in the right nepahetseng. position. Ha re duleng sebakeng se Let us be nepahetseng. right with God. Ha re beng hantle le And if we Modimo. are not right with Ha re God, se hantle le Modimo. sometimes we will render prayers Ka nako tse ding re tla rapela. and our prayers won't be answered. Dithapelo tsa rona di se ke tsa Not rajwa. that God has not heard our E seng prayers. hobane Modimo a sa utlwa dithapelo The tsa problem rona. is position. Bothata e le sebaka. You are in the wrong position. Sebakeng se fosahetseng. Choose and be in the right position Kgetha o be sebakeng se because nepahetseng. God is seeking for Hobane you. Modimo o tla o sheba. Ask your neighbor, Jwela jwetsa pela where are you hao seated? hore o dutse jwang. What is your position? O dutse sebakeng se feng. Hallelujah. Amen. So this blind man was sitting by the roadside Monene wa sefofu ne a dutse ka thoko ho tsela. waiting for Jesus. A emetse Jesu. Waiting for Jesus. A emetse Jesu. And I suppose all of us here, Ene ke a nahana kaofela rona we kwano. left our places Re sile dibaka tsa and we rona. decided to come to this place this Ra morning. nka qeto ya ho tla kwano hoseng hona. For one, Ka lebaka le le leng we want to fela. meet Jesus. Hore re batla ho kopana le We want to Jesu. hear the word of Re batla God. ho utlwa lentswe la Morena. That is the main reason why we are here. Lebaka-baka le etsang hore re be If you kwano. don't know why you are Ke here, haeba o sa tsebe hore hobaneng o le kwano. then I will say to you, Ke tla re ho wena. make up your mind Etsa bonnete. and think otherwise O nahanisise ka tsela e until nngwe. you get to the right Ho position fihlelletse o ba o
uba sebakeng se of knowing the reason why you are here. o tsebe lebaka le o tlisitseng Church of kwano. God, we are here because we want to hear the word of Kereke ya God. Modimo re kwano hobane re batla utlwa lentswe la We Modimo. are here because we want to hear Jesus speaking to Kwano us. hobane re batla ho utlwa Jesu a bua le rona. That is the reason why I'm here. Ke ka lebaka leo re leng And that is the kwano. reason why you are here. Ke ka lebaka leo le wena o We leng are here kwano. because we want to hear the way. Kwano hobane re batla ho utlwa lentswe. Because the Bible says Hobane Bible e re Jesus is the word of life. Jesu ke lentswe. When you read in the book of John 1:1, Ha o bala ho John mo. the Bible says, in the beginning was the Bible word, e re ka leho lentswe le ne le and the teng. word was God, Lentswe e ne le Modimo. and the word was with God. Lentswe le ne le na le Modimo. So this word is Jesus himself. Lentswe lena ke Modimo ka bolona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So he was sitting there, O ne a dutse mo. waiting for Jesus patiently so. A eme a emetse Jesu a eme. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He was sitting by the roadside. A dutse ka thoko ho tsela. Can somebody please read E mong a re balle. the same verse, the whole verse? Luke chapter 18 verse 35. Kwathi esesondela eJericho, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. What is to ukunxiba is to beg, right? It's to beg, isn't it? It's to beg. Begging. He was begging there. Right, Funama? Verse 36. Isizwa isixuku sidlula yabuza ukuthi kuyini lokhu. So, the challenge with this blind man was not the hearing part, was his sight. Bothata ba monana a neng a na le bona e ne se ba ditsebe empa e ne le ba mahlo. He was able to hear, O na kgona ho utlwa but he couldn't see. empa a sa kgone ho bona. So, he used what he was enabled to do. A sebedisa seo a nang le bokgoni ba ho se sebedisa. Because God enabled him to hear. Hobane Modimo o ile a mo fa bokgoni ba hore a So utlwe. he said, I will use my hearing O ile a re ke tla sebedisa karolo ena ka ya to ho receive utlwa, my sight. hore ke tle ke kgone ho thola pono ya. Because I can hear, Hobane ke a utlwa. my sight will be restored because I can hear. Pono ya ka e tla kgutliswa ke hore ke kgona ho utlwa. Hallelujah. Amen. So he heard. Yaba o a utlwa. He heard. A utlwa. Read, ma. 37. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi Jesu Now, ndodana kaDavide. when he heard that Jesus was passing by, Itse ha utlwa hore ke Jesu eo a even fetang. though he could not see him, Le ha na sa kgone ho ra but the mmone. Bible says he Empa Bibele e ruile a utlwa. used that O ile a sebedisa karolo eo to restore his sight. hore a tla kgona ho fumana pono So ya when hae. he heard Itse ha that utlwa Jesus was coming or was passing hore by, Jesu o ya feta. he began to shout. O ile a qala ho hweletsa. And the people that gathered there Batho ba neng ba kopane moo rebuked him. ba le ba mo They said, kgalemela. no, you are making noise. Ba This is re a metaphor. thola o baka lerata. And then when they said to him, keep quiet, Itse ba re ho yena thola. it was the more he Yaba ke shouted. moo a hweletsang ho You see, feta. when you are in church, Ha o le ka hare ho tshebeletso, trying to strive and go deeper in the things of God, etsa bonnete ba hore o ya botebong ba dintho tsa Modimo. there will be people rebuking you, Ho tla ba le batho ba o kgalemang. saying, now you are making yourself holy, Ba holy. re, "Ai, jwale o so iketsa ya We have been betere." here for years. Re ne re le mona dilemo Who are you lemo. to tell us what to do? O mang wena o ka re jwetsang hore re Before the etseng? foundations of this church, we Ho were hloka there. ho ba le foundation ya kereke ena e se re ne re le Now, teng. when you check their deeds, Ha o sheba diketso tsa they are bona contrary. di fapane. You see, that's a problem with the crowd. Ke bothata ba bongata ba batho Always boo. make sure that when you serve God, Etsa bonnete ba hore ha o sebeletsa you Modimo drift away from a crowd o a sutha
ha ho batho ba bangata. Because a crowd will disturb you. Hobane batho ba bangata ba tla o A phasamisa. crowd will tell you keep quiet. Batho ba bangata ba tla o jwetsa hore o thole. When you pray more, Ha o rapela haholo. they will say it is enough. You Ba can tla just re, pray. "Eh, Just o pray." so o qetile ho lekane, o That is a thole." crowd. Ke bongata ba batho bo jwalo. Hallelujah. Amen. Don't go by the crowd. O ska ya le batho. Listen and be eager O mamele, o be le tjantjello. and have a zeal. O be le ntho le For the things of God. tjantjello ya ho ba le dintho tsa Modimo. It is not everyone that is going to appreciate your good deeds. Ha se batho bohle ba tlang ho thabela dintho tse ntle tseo di etsang. Some will mock you. Ba bang ba tla o soma. Hallelujah. Amen. They will mock you Ba tla o soma. and they will tell you words. Ba tla o jwetsa mantswe. They will give you names. Ba tla o fa mabitso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, you will hear that, O tla se utlwa seo. but never abide to what they say. Empa o se wa ikamahanya le tseo tse bang di a Don't abide to bua. any of what you O will se hear. wa ikamahanya le tsona tseo tse o di utlwang. As long as you know what you are looking for, As long o tseba hore na o sheba eng. strive Tswela pele. and persist Dihella. and stand your O position eme sebakeng sa hao. until you meet O Jesus. fihlelletse o kopana le Because Jesu. Jesus is coming your way. Hobane Jesu wa tla tseleng ya You are hao. not seated there in vain. Ha o wa dula moo ka lefeela. There is a man coming your Ho na way. le monna ya tlang bakeng sa hao. Stay there until Jesus Ema moo ho fihlela Jesu. arrives. A ba fihla. Because he is coming. Hobane wa tla. He is coming in your Wa tla situation. boemong boo ba He is hao. coming in your problem. Wa tla bathateng He is ba coming in hao. your challenges. Wa tla dikgathong Sit tsa there hao. until you have an Dula o encounter. fihlelletse o kopana Because le the yena. man Jesus Hobane monna enwa Jesu. is coming your way. Wa tla bakeng sa Tell your hao. neighbor, don't Jwetsa drift. motho wa pela hao hore o ske wa- Don't move away. o ske wa tloha. Jesus is coming. Jesu wa tla. Don't change the O position. ske wa tjhentjha sebaka. Jesus is coming. Jesu wa tla. Tell your neighbor, Jwetsa motho wa pela he is hao just nearer. hore o se a le haufi. He is just by the O se door. a le monyako. Stand your position. Ema sebakeng sa Have hao. faith in God. Ba le tshepo ho Modimo. In season and out of season. Ka dinako tsohle le ka dinako Give him the tsohle. glory. Mo fe matla. Give him the Mo fe praise. ditshwanelo For he is worthy to be Hobane o magnified. tshwanetse ke ho roriswa. Jesus is coming. Jesu wa tla. Don't shift your O position. ske wa tloha sebakeng sa Jesus hao. is coming your way. Jesu wa tla tseleng ya Whether the hao. enemy lift up the standard, Hore na Satan o phahamisa don't worry maikutlo. about the O challenges ske wa kgathatseha that ka you are going ditshwanelo through. tseo o kopanang le tsona. God is going to lift the standard against your enemy. Modimo a phahamisa matla kgahlano le sera sa You see, when the hao. devil comes in like a flood, Hobane ha Satan a tla jwalo ka God sehoho, shall lift up the standard. Modimo o tla o phahamisa. And let me tell you, the standard cannot be uplifted E re ko o jwetse, Modimo ha tla o phahamisa. if there are no challenges. Ha nka thata le siyo. There has to be Ho challenges. tlameha o be le mathata. And when challenges Ha come, mathata a fihla, they don't come to impair you, ha tla hore a tla but they tla o come to bolaya. elevate you. A tlile ho tla o phahamisa. They come to take you from where you are into a better position. Stand your position. Stand by the roadside. The Bible says this blind man, he heard the crowd. I mean, he heard the sound. It's like I see him, Babu Mshali. He heard the footstep of Jesus. He said, somebody's coming my way. And when Jesus was coming by, the crowd began to oppose him. They said, you are making noise. And instead of keeping quiet, the Bible says he shouted the more. When the challenges come your way, tell the problem how big your God is. Never tell God about your problem, because God is aware of what you're going through. Tell the storm, tell the problem, tell the obstacle how great, how big your God is. The Bible says there is no weapon that is formed against us that shall prosper. When
our side, Ha Modimo a le lehlakoreng who la shall be rona, against ke us? mang a ka emelanang If kgahlano God le is by rona? your Ha side, Modimo a le lehlakoreng there is la no hao, wizard, ha o mo there is no ikopanye, demon, ha o na le demon there is lefe kapa nothing that can lefe, stand your e way, ka emelanang le kgahlano le because wena. Jesus is Hobane there. Jesu o moo. And if Jesus is Ha there, Jesu a le teng, you will be at ease. o tla ha o no kgathatsega. Give the Lord a big hand of praise. Thapela Modimo matsoho a maholo. Give him the glory. Mo feng kganya yohle. Give him the Mo praise. feng ditatiso tsohle. So the crowd begged him or asked him to be quiet. Letsholo le ile la mo jwetsa hore a kgutse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Don't keep quiet. O se ke wa kgutsa. Pray more. Rapela o feta. Don't keep quiet. O se ke wa kgutsa. Worship him the more. Mo phahamise o feta. Don't keep quiet. O se ke wa thola. Move forward. E ya pele. Move forward. E ya pele. In the midst of challenges. Ka hare ho di-challenge Move forward. tseo, tswela pele o ye pele. Hallelujah. Amen. You see, when the Israelites were to relocate from Egypt into the promised land, Ha ne bana ba Israele ba tloha Egepeta ba ya lefatshe le ba le that tshepisitsweng. was not an easy journey. E ne se leeto le bobebe. They had to go through challenges. Ba le ba tlameha ho kopana le There were so dintho. many obstacles that they had to encounter Ho along the na way. le dintho tse ngata tseo ba tlang ba leng ba feta ho But tsona because they tseleng. knew their God, Empa ka hobane ba ne ba tseba Modimo wa they bona, stood. ba ile ba ema. Hallelujah. Amen. If you know what you are doing, Ha o tseba seo se if you etsang, know the God that you are serving, ha o tseba Modimo o mo sebeletsang, you will stand no matter o what. tla ema o sa kgathaletse. Hallelujah. Amen. Sometimes Ka nako tse ding, you will be rebuked by situations. o tla kgotswa ke boemo. Sometimes when you wake up in the morning on Ka Sunday, nako tse ding ha o tsoha hoseng, having the zeal eagering for church, o na le tabatabelo ya o ya you kerekeng, just feel downcasted, o utlwe moya wa hao o le fatshe, weary and weak. o utlwe o sena matla, Tell the situation. jwetsa boemo To boo, church I'm going. hore kerekeng ke moo ke yang, To church I'm going. kerekeng ke moo ke Because there yang. is something I'm hearing. Hobane ho na le seo ke se There is utlwang. something I'm hearing. Ho na le seo ke se utlwang. Even though I don't have it tangibly so, Le ha ke soka ke but I can hear tjha, the blessings. empa ke a di utlwa I cannot see the ditlhonolofatso. blessings, Ha ke soka ke di but bona. hear the Empa blessings. ke a di utlwa ditlhonolofatso. I remember this servant, Momo, Ke hopola mohlanka enwa that went down by the ya ileng a theohela tlase to check if boteng. there is any sound of the A lo heavy rain. sheba hore na ebe ho na le kgonahalo ya hore pula e ka tla na. And the Bible says, Baebele e re, for the first attempt and the second one until the sixth attempt, o ile a ya kgetlo la pele la bobedi o fihleletse la botshelela. there was nothing. Ho no sena letho. And this man of God said, Ene monna enwa wa Modimo a re, don't give up. se ka fela matla. Keep going. Tswela pele. Don't give up. Se ka fela matla. Because I have heard Hobane ke a a utlwa. sound of a heavy rain. Utlwa modumo wa pula So e I'm here boima. to announce Ke mona ho tla tla ho and to jwetsa. declare upon your life Hore ke tla tla ke re to ho say wena. there is a heavy rain coming your way. Hore pula e ya matla e ya tla I ho don't wena. care what you are going Ha ke through, kgathalle hore o kopana but le there is a eng. heavy rain. Empa pula e matla e ya Get tla. ready and prepare yourself Itutise bakeng sa yona. in the name of Ka Jesus. lebitso la Jesu. Hallelujah. Amen. Tell the sickness, Jwetsa ho kula. I am healed in the name of Hore ke Jesus. phedisitswe ka lebitso Tell la the Jesu. disease, O jwetsa ho kula. you were conquered on Calvary. Hore wena o hlotse When sefapanong Jesus was Calvary. crucified on Ha Calvary, Jesu a na kgokgothelwa that is where you sefapanong. sickness were disarmed. Ke moo wena ho kula o ileng wa sala teng. That's where you were disarmed. Ke moo o ileng wa hlolwa teng. Everything that you may come across Ntho e nngwe le e nngwe o ka iphumana o kopana le yona. was conquered on E Calvary. ile ya hlolwa sefapanong. When Jesus hung on the cross, Ha Jesu a ne a leketla sefapanong. he died for all our transgressions. O ile a shwa shwela tsohle And tsa he rona. died for all our iniquities. O shwele bakeng sa dibe tsohle tsa rona. Church of God, we are serving a living God. Kereke ya Modimo re sebeletsa Modimo ya phelang. We are serving a living God. Re sebeletsa Modimo ya phelang. I don't care what the devil Ha ke says. kgathalle hore na se I ba se don't reng. I don't care what people can whisper Ha to ke you. kgathalle hore batho ba ka o sebela ba reng. But all I have for you is Empa seo ke nang le sona bakeng sa o ke sena. God has spotted you. Modimo God has spotted you. He has spotted you.
modimo o na le wena He has spotted you. He has seen bone modimo o you in your bone situation. boemong bo o leng ka hare ho Because you are bona. on you are in a spotlight Hobane ho spotlight for God to hore recognize you. Jesu a kgone ho o bona. Right in the challenges you are in, Ka hare ho mathata o nang le you are ona, not alone. ha o mong. The presence of God is right there Boteng with ba you. modimo bo teng moo ho le Don't wena. worry of what you are going O se through. ba kgathatsa hore o kena ka hare ho mathata afe. If you don't believe what I'm saying, Ha o sa kgolwe seo ke se buang, ask Abednego and Meshach and botsa bo Shadrach. Abednego le bo Meshach. They trusted and they believed they are Ba ile God. ba tshepa modimo wa bona. Even if they were thrown in the place of Le fire, ha se ba lahlehelwa ka hare ho they said, sefifi we are sa not mollo. going to stop worshiping Ba this re, God. "Re tla tla re tlohela ho Because rorisa it is a modimo wa God that we rona." know. Hobane ke modimo eo re When they tsebang. take us into the place of Hore fire, ha ba re nka ba re lahlela we mollong, won't mind, we don't have a problem with ha the re na fire. bothata le mollo. Because the God that we are Hobane serving modimo eo re mo is a sebeletsang consuming ke fire. modimo wa mollo. So if they take us into the Ha fire, ba re kenya ka hare ho the mollo, fire that is in us, mollo o ka hareng ho it is rona. greater than the fire they are taking O us moholo ho into. feta mollo o ba re lahlelang ka hare ho ona. Therefore, Ka mantswe a we don't mang, have a problem with ha re their na fire bothata le mollo wa because we bona. know the fire Hobane re tseba that is in mollo us o ka hare ho rona. is going to O quench. tla tla o- It's going to quench. Amen. It's going to stop the fire O of tla tla o Nebuchadnezzar. emisa mollo ona wa Nebuchadnezzar. And that is why Ke ka hoo, when they were right in the midst of the ha ba fire, le ka hare ho mollo the oo, Bible says Baebele e re, they walked freely ba ne ba tsamaya ba as if lokollohile. nothing happened. Jwalo ka eka ha o etsahale And the king said, letho. no, no, no. Morena a re, These people are hostile. batho bana ba entse jwang Let us na? repeat the fire 7 times. Ha re phethaphethe mollo ona ha se. We are going to show them a lesson today. Tlo ba bontsha lesson kajeno. He was so furious. O ne a kwatile haholo. The king was so angry. O ne a kwatile ka tsela e He said, no, makatsang. not with me. A re seng ka nna. He ordered his servant to repeat the A fire laela basebeletsi ba hae hore ba phethe mollo 7 times. makgetlo a supa. And they made a mistake. Ba etsa Because when the fire is repeated 7 times, ba etsa mollo ha o entse o phethilwe ha supa. biblically, Ka Baebele it is a perfection. ke ho phethahetse. So in other words, Ke ho phethahatswa ha the dintho. devil is always mistaken. Ka mantswe a mang Satan o dula a etsa When he phoso. tries to let you down, Ha a batla ho beha God is going to lift you up 7 Modimo o times. tla ho phahamisa makgetlo a supa. When the devil takes one step with you Ha Satan a nka leoto le le leng ho backward, wena, ho ya morao. God is going to take 7 steps with you forward. Modimo o tla nka ditepe tse 7 ho ya So you pele are ho not wena. stagnant, Ha o eme nqa e le but nngwe, you are moving forward. empa o ya pele. When the challenges throw you back, Ha ditjhala ha mathata a o isa God is morao, going to elevate you 7 times. Modimo o tla tla o phahamisa ha supa. So don't worry of what you are going through. O se ka kgathatsa hore na o ka re ho eng. You are moving forward. O ya pele. You are moving forward. O ya pele. I don't care whether you are working or Ha you ke are not kgathale working, hore wa sebetsa kapa ha o but I'm here to sebetse. declare upon your life Empa ke kwano ho tla tla bolela sena bophelong that your ba life hao. is will never be stagnant, Hore bophelo ba hao ha bo tlo ema nqa e le nngwe. but your life is moving forward. Empa bophelo ba hao bo tlo tswela pele. In the name of Ka lebitso Jesus. la Jesu Put your Kreste. hands together for the presence of God in the house. Matsoho. Quickly read to verse number 42 and then we pray. Is there anyone with another version? Ma'am Dlalo, do you have another version apart from vernacular? If possible, please, ma'am. Yeah, from verse, 42. where did you end? 37. 37. Yeah, take it from there. 37. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. 38. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Verse 40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. You When know, he came near, just a minute. You know why Jesus paused? Le a tseba lebaka le entseng hore Jesu a eme. It was because of the persistence of this blind man. Ke ka lebaka la phiello ya monna enwa. You remember that woman?
Le a hopola mosadi who was subject to bleeding for years. ya neng a na le moopho wa madi dilemolemo. You know the story. Le tseba story sa hae. The Bible says, Bible e re because he had the challenge that he was, that she was having, hobane o ne a na le bothata bo bo a neng a na le bona. she made a personal decision. O ile a nka qeto. That was a personal decision. E ne le qeto ya hae e no. And he said, A re in herself, ho yena if I can just touch, le ha nke ka thetsa fela. not if we can just touch. Le ha ke ka thetsa fela. And remember, there was a crowd nearby there. Le hopola hore ho ne ho na le seqoqo sa batho. I said, be careful of the crowd. Ke itse ho wena hlokomela batho. The crowd can be even in the church. Hobane ba seqoqo sa batho se ka ba le ka hare ho kereke. And this woman said, Mosadi eno a re because I know my problem, hobane ke tseba bothata ba ka. I don't want to tell anyone, Ha ke batle ho jwetsa mang kapa mang. but I want to touch. Empa ke batla ho thetsa. Because if I can tell the person next to me, Hobane nke ka jwetsa motho wa pela ka. he or she might tell me something O else. tla njwetsa ho hong ho itseng. Let me make it a personal decision E re nna ke nke qeto ka hare ho nna. to take a step of faith. Ke nke leeto la tumelo. And the word of God says, Lentswe la Modimo le re she persisted. o ile a phehella. She struggled A phehella a sa kgone. through the crowd A kenella ka hare ho batho. until she reached to Jesus. Ha ho fihlelletsa ba fihla ho Jesu. You see, it is not always easy to reach where Jesus is. Wa bona ha se ho bobebe mo o ka kgonang ho fihlella Sometimes you Jesu. need to penetrate Ka nako tse ding o tlameha o kenelle. through a lot. O kenelle haholo. But don't stop of what is hindering you. Empa o ske wa emisa ka baka la se o thibelang. Find a way out Batla tsela ya ho until tswa. you reach the man. Ho fihlelletse o ba o thola Jesu. So now this woman said, Mosadi eno a re if I can just touch the hem of ha his nke ka garment, ka thetsa fela qolo ya kobo ya hae. surely I know I shall be where Ka I nnete-nnete shall ke a be tseba delivered. hore ke tlo tla ke pholoha. And indeed she did likewise. Ka nnete-nnete a etsa She seo. touched the hem of A Jesus. thetsa qolo ya kobo. And the Bible says immediately Bible e re hang she was made well, or she was delivered. o ile a fodiswa. And Jesus said, Jesu a re who touched me? ke mang a ntshitsitseng? Who touched me? Ke mang a ntshitsitseng? Because I've heard my power Hobane coming out of ke me. a utlwa hore matla a ka ya tswa. Listen to what the crowd is saying. Utlwa seo batho ba se They said, Master, bolelang. how can you say that? Ba re morena o itsho jwang Because seo? we are all pressing against you here. Hobane kaofela re ntse re o thetsa. Now you are telling us who touched you. Jwale o re botsa hore ke mang a o thetsitseng? So you are telling us, you mean we didn't touch you? Jwale o batla hore jwetsa hore ha re a ka ra o thetsa. You see, they did not understand what Ha ba Jesus was ka ba saying. kgona ho utlwisisa seo Jesu a neng a se They said, bolela. Lord, but we are all pressing Ba against re you. a morena kaofela re ntse re o And you are thetsa. telling us who touched you. Ene wa re botsa hore ke mang a o thetsitseng? So you mean we didn't touch you? Ka mantswe a mang o batla hore ha o re a o thetsa na? And Jesus said, Jesu a re no, this one a re enwa yena touched me in a different way. o nthetsitse ka tsela e She touched me fapaneng. with faith. O nthetsitse ka tumelo. You touched me without faith. Ha o le nthatsa ka tumelo e le siko. That is why my power is still with me. Ke ka hoo matla a ka ntse a na le But I'm nna. looking for somebody Empa ke ba shebana le who will eo touch me by faith. ya tlang ho nthetsa ka tumelo. And when you touch him by faith, Ha o mo thetsa ka tumelo, there will be a transfer of power. ho tla ba le matla ho fetiswa ha matla. His power Matla a hae will be transferred unto a you. tla fetisetswa ho wena. That's exactly you are here for. Ke ka hoo ke seo o leng kwano ka sona. You are here for the edification. O mona ho tla tlatseletswa. And you are here for the impartation. O mona ho tla tshwariswa. You need to be imparted by O the power tlameha of the o Holy tshwariswe Spirit. matla moya o halalelang. So that when you get home, hore ha o fihla the hae demons, the spirit that you left you home, madimona o wa sileng ka ruri when you come with this power I'm talking ha o about, fihla le matla ane ke
buang ka They ona. will just vanish even before you take us. I mean, when you before you tap into your territory or your A home, tla tsamaya le pele o fihla monyako wa ntlo ya because you will hao. be full of the splendor and Hobane the o tla power. be o ntletse ka matla a halalelang. He said, I heard A re ke utlwile. and I felt Ke utlwile power coming out of me. hore matla a ka tswile ho nna. You need to touch him, O tlameha mo thetse. just like that blind man. Jwalo ka monne enwa wa sefofu. Read the last verse, ma'am. Stopped and ordered the man. Listen, Jesus stopped Jesu a ema. and did what? And ordered the man And ordered the man to be brought to him. to be brought to him, Yaba o re monna enwa a tliswe ho yena. because he could not see. Hobane o ne sa kgone ho bona. And Jesus Jwale Jesu ordered somebody amongst the crowd. a I laela suppose. ba bang ho letshwele The leo. very people who said keep quiet. Bona bao ba ne ntse ba re thola. God is going to order them to bring you nearer to him. Jesu o tla ba laela hore ba o tlise ba o The atometse ho very same yena. people who gossip about you, Bona batho bao ba ntseng ba bua ka wena. God is going to order them someday Modimo o tla ba laela ka le leng la to matsatsi. take you to the higher place. Hore ba o nke ba o ise sebakeng se And now phahameng. Jesus said, Jesu a re bring the man closer to me. tlisa monna eo kwano. Somebody from the crowd A qalele e mong ho hona letshweleng. had to take this man to Jesus. A tlameha ho nka monna enwa a mo ise Can ho you repeat the Jesu. verse, ma'am? Verse number 40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Listen, Mamela, I have a question here. ke na le potso kwano. Why Jesus did not come closer to the man? Hobaneng Jesu a sa ka a atomela yena Because he ho was monna already eo? there, Hobane o ne a santse a le moo. but not where the man was. Empa a se moo monna enwa a leng But teng. he was there. Empa o na le teng moo. And Jesus said, no, I will stay, I will stop right here. Jesu empa o la re ke tla ema hona mona. And he said Yaba o re to the crowd, ho letshwele bring him near. mo tliseng mo atometseng ho nna. So they brought him near, Ba mo atometsa. I suppose. Read, ma. Ke a nahana. When he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" When he was brought nearer, Ha se atomeditswe ho yena. remember, I said this man was blind. Hopola ke itse monna enwa o ne a sa bone. He heard that Jesus is around here, O utlwile fela hore Jesu o teng kwano. but he was not sure as whereabout. O ne a sena bonnete ba hore ho kae. But he was there. Empa o ne a le teng. But his whereabouts, Empa hore na kae. he was not aware. O na se aware ka And that is the seo. reason why Jesus said, bring him close. Ke ka leo lebaka leo Jesu a ileng a re mo tliseng kwano. It's like I see them E ka re ke a ba bona. ushering the man, the blind man, Ba mo nka monna enwa ba mo isa. closer to Jesus. Ba mo isa haufi le The Jesu. very people Bona batho bao who said, keep quiet, ba neng ba re thola. are the very people Ke bona batho bao that God will order bo modimo a ileng a ba to laela usher you. hore ba o You see, atumetse. your enemies Dira tsa hao are not there ha di moo to impair you, hore di tlo tla di o but your tshwara. enemities Empa dira tsa hao are there placed by God purposely so di moo hobane di entswe ke modimo hore di be moo to usher you hore di tlo tla di o tlisa where Jesus is. moo Jesu a leng The teng. problem you are facing right now Bothata ba o kopaneng le bona ona is jwale allowed and permitted by God bo dumelletswe ke modimo to usher you hore bo tlo tla bo o in atometsa His presence. boteng ba hae In the name of ka Jesus. lebitso la Jesu. Don't worry O ske wa of who kgathatseha says what. hore mang o reng. Don't worry O ske wa who kgathatseha says what about you. hore mang o reng ka wena. What God will do, Seo modimo a tlo se etsa. He will assign and order the very same enemy. O tla laela tsona dira tsa hao. Ask Nebuchadnezzar, Botsa
Nebukadnezar. when he realized that these men were walking freely in the Itse place of ha fire, hlokomela hore banna bana ba tsamaya ba lokolohile ka hare ho he said, mollo. no, bring them out. A re ae ba ntsheng. Now I want to serve their God. Ke batla ho sebeletsa modimo wa bona. I've tried all I could. Ke zamme ka sohle seo nka I've se tried to etsang. repeat the fire 7 times. Ke lekile le ho pheta mollo ha supa. I have failed. Ke hlotswe. No, bring the men out. Ntshang banna bao ka hare. Bring them in my office. Le ba tliseng kwano phaposing Bring them in ya my ka. palace. Le ba tlise kwano. Now, today, Jwale ka I sheno. want to serve their God. Ke batla ho sebeletsa modimo wa And the bona. Bible says, Bible e re. they were brought out of the fire. Ba ile ba ntshwa ka hare ho And Nebuchadnezzar mollo. said, no, today, Yaba morena Nebukadnezar o re ka sheno. I want to serve your God. Ke batla ho sebeletsa modimo wa Let us stand lona. on our feet. Ha re emeng ka maoto. Stand until your enemies are repenting. Ema ho fihlela dira tsa ho di fetoha. Stand until your adversaries repent and accept Jesus. Ema ho fihlela dira tsa ho di amohela Jesu. In the mighty name of Jesus. Ka lebitso la Jesu. The devil is a liar. Satane ke motheetsi. The devil is under our O ka feet. tlase ho maoto a rona. I don't care what you are going through, Ha ke kgathalle hore o ka re o but eng. I've got this good news for you. Empa ke na le taba tsena tse monate bakeng You sa are at the hao. right place O sebakeng se and at the nepahetseng. right Ka time. nako e tshwanetseng. Keep on coming to this place, Tswela pele o nnotle kwano. especially in the time of prayer. Haholo jwang ka nako ya thapelo. Make sure you are in this spot. Etsa bonnete ba hore o ka Try your best, Etsa ka boikitlahetso because bohle. Jesus Hobane Jesu won't pass you by. ha tlo tla o feta fela. He won't pass you by. Ha tlo o feta fela. He knows your challenges. O tseba mathata a hao. He knows what you are going O through. tseba seo o leng ka hare ho sona. That is why you are here. Ke ka hoo o leng kwano. And he's passing here. Ene o a feta. He's passing here. O a feta. He's passing. O a feta. I can hear his footsteps. Ke a di utlwa diqi tsa hae. He's passing here. Hore o a feta. Church of God, we are not alone. Kereke ya modimo ha re bang. The master of the universe, Moetsi wa the lefatshe. King of Kings, Morena wa marena. is right here, right now. O sa le teng hona He's jwale. an omniscience God Ke modimo ya matla. and is an omnipotent God. Ke modimo ya bohlokwa. He knows he has heard your problems. O a tseba o utlwile bothata ba hao. He has heard your cry. O utlwile sello sa Even hao. before you cry, Le pele o ka lla. he knows you far better than you know yourself. O tseba ho fetisisa ka moo wena o ka itsebang ka teng. I want us to pray Ke batla re tlo rapela in the name of Jesus. ka lebitso la Jesu. Some of us here Ba bang ba rona kwano claim they see, re a bona yet they can't. empa ha re bone. There are things that you are supposed to see. Ho na le dintho tse o tlameileng o di bone. There are things that you are supposed to hear. Ho na le dintho tse o tlameileng o di But utlwe. because of the obstacle, Hoba empa ka lebaka la maemo ana they are just hindering you. a o thibela. They are just hindering you A o thibela. not to hear what you are supposed Hore to. o ska utlwa se o tlamehang hore o se Let us utlwe. pray in the name of Jesus Ha re rapelleng ka lebitso la for your Jesu. spiritual sight to be restored. Hore mahlo a hao a moya. And let us pray in the name of Jesus Re rapele ka lebitso la for your Jesu. spiritual ears to be Re restored. rapelle ditsebe tsa hao tsa moya hore di utlwe. As we are preaching here, Ha ntse re rera you kwano. hear the sound, O utlwa sound. but the devil has hindered the message from the sound that you must hear. Empa lesira se kwetse kutlo hore o kgone ho utlwisisa. That is why if I can ask you immediately after service, Ke ka hoo ha nke ka o botsa hang ka morao what tshebeletso. was the verse for today? Hore na lentswe la kasheno le ne le le hokae. 2. Then you are like, you were not in the church. O tshwana fela le motho a neng a se ka hare ho kereke. You see, it's a sign that the devil has taken the Eo information ke tshupo ya hore Satane o nkile and robbed you. o ropile a utswa lentswe. In Jesus' name, Ka lebitso la Jesu. we are going to pray. Re tlo rapela. He cried, O ile a he hweletsa. said, Jesus, A re Jesu. have mercy Nkutlwele bohloko. on me. Ga o nkutlwele bohloko. Have mercy
nkutlwele bohloko on me. That's the reason why I'm here. ke lebaka leo re leng kwano Otherwise, I could have been somewhere else. ntle le moo nka be ke le sebakeng se seng But because I've heard about you, empa ka hobane ke utlwile ka I've wena decided to come here. ke ile ka nka qeto ya ho tla kwano Because I want my sight to be restored. hobane ke batla pono ya ka e kgutle In Jesus' name. ka lebitso la What Jesu is it that God wants you to help you with? ke eng seo batla modimo a o thuse ka sona There are so many obstacles here. ho na le dintho tse ngata tse re thibileng In Jesus' name. ka lebitso la As Jesu from today, ho tloha tsatsing lena your life will never be the same. bophelo ba hao ha bo sa tla tshwana le pele As from today, ho tloha tsatsing lena we are subjecting the enemy, the devil, under our feet. re hatikela satane re mmea ka tlase ho maoto a rona You are not here for sweet, ha o mona ka baka la eng fela but you are here for something. empa o kwano ka lebaka le itseng I want that person ke batla motho or eo those people kapa batho bao to lift up your hand ba phamise matsoho a where you bona are. moo ba leng teng In the name of ka Jesus. lebitso la Jesu Just lift up your hand. o phamise letsoho la hao If you need the prayer I'm talking about, ha o hloka thapelo ena e ke let us buang ka all close yona our eyes ha re kwaleng mahlo and tune kaofela our focus unto Him. re lebiseng tsepamiso ya Say, rona ho Lord, yena let our prayers, hear our prayers. re re modimo o utlwa thapelo tsa rona In Jesus' name. ka lebitso la I Jesu can see those hands. ke a bona matsoho ao It's not a circus. We are not in a circus here. amen We are not in a showground. ha re kwano ho tlatla re eka But we are here dipontshong because we want God to realize and recognize us. empa re kwano hore modimo a re bone May I request those that are lifting their hands up ke to kopa come bao forward. ba phamisitseng matsoho a bona ho tla ka pele God bless you as you come forward. Give modimo them a a big letse hand of hantle le praise. santsaneng le tla ka pele In Jesus' name. ka lebitso la The Jesu devil is a liar. satane ke motheetsi In Jesus' name. ka lebitso la Restoration is Jesu taking place today. Restoration is taking place today ho le tlotla le fetolwa tsatsing lena in your life. bophelong ba lona In Jesus' name. ka lebitso la Jesu What is impossible with men, se sa kgoneng ke batho all is possible with God. tsohle di a kgoneha ka modimo Let's get a hymn. Thank you so much, Mama, and God bless you. In the mighty name of Jesus. Bazalwane sizothanda segameni lika Jesu. Cela sidumiseni nje kafishane. Sondeze labazalwane enkosini. In Jesus' name. Mama, may I request you? I know you also want to be prayed for. But may I request you? That is what I feel in my spirit right now. I know what you are going through. But may I request you to join me praying for these people? I know you have never done this before, but may you do it today. In Jesus' name. Start from that side. Thandazela abantwana and usher them closer to Jesus. In Jesus' name. Singa hlabelela bazalwane egameni lika Jesu. Libu